Tesla boss Elon Musk has apologized for posts he made about US President Donald Trump. Writing on his platform X, Mr. Musk says, I regret some of my posts about President Donald Trump last week. They went too far. Munyemari Elon Musk na Donald Trump bari basanzwe ari nk'agati k'inkubirane. Ubu ntabwo bari kumvikana neza. Bitewe nuko uyu nyiri X yagaragaje ko atishimiye umushinga w'itegeko rijyanye n'ibyo Amerika ishoramo amafaranga. Akavuga ko gayitse cyane. Ibi bikiba nyuma gatoya Elon Musk yaje kugaragaza yuko yicujije ibyo yavuze byose kuri uyu mugabo Donald Trump. Nanone kandi tutagiye kure, Trump agaruka avuga yuko ashobora kuziyunga n'uyu mujejetafaranga wa mbere ku isi Elon Musk bari bamaze gusigana itsinda mu maso. Se wa Elon Musk ariwe Elon Graham Musk warebaga akagakino yicaye hanze nyuma y'ikibuga, nawe hari icyo yavuze akibona yuko umwana we agiye gutsindwa. Yavuze yuko ashobora kuzacisha make akiyunga na Trump. Ese ubundi umubano wabo watangiye gute? Ni iki kiri kukoma mu nkokora? Dore byendaga kuba kuri uyu mugabo w'umujejetafaranga wa mbere ku isi Elon Musk igihe umubano wabo utongeye gusubirana. Because Musk uherutse gusezera nk'umukozi mu butegetsi bwa Amerika yanenze umushinga urimo no kugabanya imisoro, agaragaza ko kwemeza ari amakosa akomeye ashobora kujyana igihugu mu kaga, aho ibyo gishora bizajya biruta ibyo kinjiza. Umushinga ugaragaza uburyo bwo gushora amafaranga muri gahunda zitandukanye za leta, gutanga serivisi ndetse n'iby'igihugu kizakoresha muri rusange. Ubusanzwe wemezwa n'inteko nshinga amategeko mbere y'uko usinywa na perezida. Uyu mushinga ugaragaza ko uzagabanya imisoro ingana na miliyari 5,000 z'idolari, ariko hagashyirwaho uburyo bw'imisoro bushya hakagabanywa hafi miliyari 2,000 by'amadolari y'Amerika ku mafaranga Amerika itakazaho amafaranga birimo na gahunda zo guteza imbere ubuzima n'ibindi. Icyakora muri uwo mushinga biteganyijwe ko mu gisirikare hazongerwamo miliyari zirenga 150 z'amadolari y'Amerika mu kugura ibikoresho n'ibindi. Ni umushinga watowe n'abadepite. Icyakora ikinyuranyo kiba gito cyane kuko abawemeje ni 215 mu gihe abawuhakanye ari 214. Kuri X, Musk yashyizeho ubutumwa buvuga ko uwo mushinga w'itegeko ntacyo umaze ndetse uteye isoni. Ati ni ikimwaro ku bawutoye ndetse muzi neza ko mwakoze amakosa. Musk yavuze ko uwo mushinga utesha agaciro ingufu yashyize mu kugabanya amafaranga atari ngombwa Amerika itakaza mu bintu bitandukanye, ndetse ko ushobora kuzashyira abaturage mu myenda. Ubwo Musk yatangiye kujora imishinga ya Trump mu minsi ishize, aba bombi bari babanye neza cyane ko bivuga ko uyu munyemari yahaye Trump miliyoni zirenga 300 z'amadolari zo kumufasha kwiyamamaza. Umuvugizi w'ibiro bya perezida wa Amerika Caroline Leavitt yatanze igitekerezo ku butumwa bwa Trump avuga ko uwo mushinga ari munini ukabunoze ndetse kanawushyigikiye kabone nubwo hari abawunenga. Nubwo Trump yari yabanje gushima Musk mu bikorwa byose yakoze kugira ngo agabanye amafaranga atari ngombwa Amerika itakaza, ntabwo iyo ntego yagezweho kuko byatekerezwaga ko byibuze hazagabanywa nka miliyari 2,000 by'amadolari y'Amerika. Icyakora urwego rwa DOJ Musk yarayoboye rwabigezeho ku kigero cy'8%, aho hagabanyijwe miliyoni 175 z'amadolari y'Amerika. Nyuma y'ibi ngibi nanone uyu mujejetafaranga wa mbere ku isi ufite ibigo birimo Tesla, SpaceX na Starlink yewe na X, Elon Musk yicuje guhangana na Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yemera ko yakabije. Ubutumwa uyu muherwe yanyujije ku rubuga rwa X kwa 11 Kamena 2025 bugira buti: ndicuza ku bwa mbere mu butumwa nanditse kuri Perezida Donald Trump mu cyumweru gishize. Bwararengereye cyane. Mu cyumweru gishize Musk na Trump bahanganiye ku mbuga nkoranyambaga bapfa ingingo y'umushinga w'ingingo y'imari ikuraho nkunganire y'umusoro ku modoka zikoresha umuriro w'amashanyarazi zikorerwa muri Amerika. Musk washyize imbaraga nyinshi mu mushinga wa Tesla wo gukora imodoka zikoresha amashanyarazi yagaragaje ko uyu mushinga w'ingengo y'imari ari ikizira kidakwiye kwemerwa n'itegeko nshinga amategeko. Uyu mushoramari yagaragaje ko uyu mushinga uzazamura icyuho cy'amafaranga ateganywa mu ngingo y'imari ataboneka kigere kuri miliyari 2,500 z'amadolari y'Amerika. Trump yatangaje ko Musk ari umusazi, ateguza ko Amerika izahagarika amasezerano ifitanye n'ibigo byose by'uyu muherwe birimo Tesla, SpaceX na Starlink mu rwego rwo kwizigama miliyari z'amadolari. Byageze aho Musk yicuza ko yashyigikiye Trump mu gihe cyo kwiyamamaza, asobanura ko iyo adashyigikira uyu mukuru w'igihugu atari gutsinda Kamala Harris bari bahanganye mu matora yabaye mu Gushyingo 2024. Musk kandi yatangaje ko Trump ari muri dosiye za Jeffrey Epstein wakurikiranyweho gukorera abana ihohoterwa rishingiye ku gitsina.
bityo ariyo mpamvu uyu mukuru w'igihugu atemera ko inyandiko z'iyi dosiye zijya hanze. Uyu muherwe yatangaje ko yicuza nyuma y'aho Trump agaragaje ko atizera niba bombi bazongera kubana neza nk'uko byahoze. Nyuma gato perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko ashobora kubabarira umuherwe wa mbere ku isi Elon Musk nyuma y'uko abagabo babiri bombi bateranye utugambo mu cyumweru cyashize. Musk yavuze ko yafashije Trump mu gutsinda amatora, anavuga ko uyu mugabo ari indashima, mu gihe Trump nawe yavuze ko yafashije Musk mu buryo bufatika. Icyakora Musk asa nk'uwaje kwisubiraho, aho yanditse kuri X ko yicuza bimwe mu byo yanditse kuri perezida Trump kuko ari byo yarengereye muri byo. Mu kiganiro n'itangazamakuru Trump yaciye amarenga ko ashobora kubabarira Musk, ati yego birashoboka, gusa yongeyeho ko yatunguwe cyane nuko ibintu byagenze hagati y'aba bagabo bahoze bakorana bya hafi mu bihe byo kwiyamamaza n'iminsi ya mbere y'ubutegetsi bwa Trump. Ati ntabwo mwifuriza inabi, ariko natunguwe cyane n'ibyabaye. Trump yari yaravuze ko umubano we na Musk warangiye burundu, hakibazwa uburyo abagabo babiri bombi bazongera kwicara ku ntebe imwe cyangwa se ameza y'ibiganiramo. Se wa Elon Musk, Elon Graham Musk, nk'uko nabibabwiye warebaga uyu mukino yicaye hanze y'ikibuga, yavuze ko guterana amagambo hagati y'umuhungu we ndetse na Trump. Elon Musk, se w'umuherwe akaba na nyiri urubuga rwa X, Elon Musk yavuze ko guterana amagambo bimaze iminsi hagati y'umuhungu we na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump, anavuga ko bashobora kuziyunga. Ese ibi byaba biri guca amarenga? Yaba yarabibonye mbere y'uko se Trump abivuga? Reka turore. Ibi Elon Musk yabivugiye mu kiganiro n'itangazamakuru i Moscow, aho yari yitabiriye inama ku ikoranabuhanga yabereye mu Burusiya. Yavuze ko ibyo umuhungu we yavuze bijyanye n'amahame ye, ariko ashobora kuzemera gucururuka agakemura ibibazo. Yagize ati ntekereza ko Elon akwiye gucururuka akareka gukomeza gutsimbarara ku mahame ye. Yakomeje avuga ko ibyo umuhungu ari gukora ari gahunda yatewe nibyo yari yarimeje gukora ubwo yayoboraga DOJ atagezeho. Yagize ati yizeraga ko azagabanya ibyo leta ishora, ariko aho kugira ngo bigabanuke ahubwo byariyongereye. Ibyo bintu rero byaramubabaje cyane kuko bitari bihuye n'indangagaciro ze. Hanyuma si inkubiri irasigaye. Reka dutega amaso. Reka mbashimire mwese rero tubanye muri iyi video. Nibagiwe gukanda subscribe ndetse nakagira kugira ngo tujye tubana gatanu ku kandi. Nyarukira muri comment wabaza ikibazo, igitekerezo cyangwa inyunganizi. Kwibutsa kandi ko nyirizina ari ngiye umunyamugu udasanzwe uvoma ku isoko y'amateka nkasogongera ku muco ndintore idacogora umuhamya w'ibintu n'imigambi. Inyina abatwumva byose nyiri nyinshi usanga hose ndigumbi dawusha ndingaje itanyeganyega ndumugano w'amagambo ndindirimbo y'isoko n'amasunzu. Ndumunyangiso nk'inyange, umunyamutima w'ingabo za Kirimo. Intore itarambirwa, n'indangabirwa itarunduka, n'isoko itagabanuka. Ndavuga nkavuga kuri ngende Plava, iyi ni Plava TV. Rero muri video y'utaha.